जिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा खया चिची बुख मनोरञ्जन यादव जिगु नखचख जिगु जात्रा जिगु तजिलजी जिगु परम्परा जजलपा थौ नेपाल सम्बत छिन्छसा हो पिद कौलागा चतुर्दशीय दि इन्डिजिनस टेलिभिजन सयाचना दिपी सकल हने बहपी सोकुमी भाजु मेजु पिन्त जी त जिगु एसएमएस ज्याजो या ज्याजो न्याकामी निटु डंगोल्या पाखे हाकना छक जजलपा लस्कुस नाप हना बना देचना जना जिगु एसएमएस ज्याजो वापत्तिक शनिबार शनिलया खुताती ताइले निसे नेता ताइले तक वैगु ज्याजो ख ठो ज्याजोले नेवा भा संस्कृति तजिलजी नखचख अथेहे इतिहास बारे कनेगु जी अथेहे चिप्पिन सहे छया हाया दिगु मेसेजेस द नापना पन चिप्पिन सहे इना प्याना दिगु नेवा म्युजिक भिडियो न किनेगु जी उकिया लागि जिगु मेलिङ एड्रेस दु जिगु एसएमएस nepa@gmail.com jigusmsnepa@gmail.com अथेहे मोबाइल नम्बर दु 9741763906 हाकन छक 9741736906 वंगुवाया ज्याजोले झिसा थहे लादिने लागु झिगु तरहंगु नख मोनी नखाया बारे जानकारी बियाको जुल अथेहे थहे लादिने लागु यानी कि मिगनी से सुरुजुगु सन्ति नखाया बारे न छुभाजा नेता नगु जुल थाउना ठो ज्याजोले झिसा थहे सन्ति नखाया बारे जानकारी नाप खलाबाला यागु जी अथेहे नुगु पुलांगु ने पुसे चंगु व बाबा लागु नेवा म्युजिक भिडियो न किनेगु जी नेपा देय भजन संगीत खेले ना जाम संगीत कमी भीम बहादुर न कमी गुइनी द वैसे वंगु सोमवा सनिलया चाता इले मधुगु छगु दुखद बुख वगुदु वेक बलम्बु देयाम गौरव धकाम हसिकिम माखचोमी मेचोमी मेहालामी सेनामी नाप साहित्यकार न जुयादी वेक ना जाम संगीत कमी मनराज न कमी अबु व तस्काहे ना जाम सकिपा नकी आशिषमा न कमिया अजान जुयादी दिवंगत न कमिया सुखावती भुवने बासलामा ढका कामना यासे थजगु दुखद बखते सकल छेजा पिन्सन नुगते फेमा ढका इन्डिजिनस टेलिभिजन वो जिगु एसएमएस ज्याजोया सकल ज पाखे बिचा हाका चना तस्काहे बालागु मेदुंगा हाकन छकल लस्कुसदु चिप्पिन्सा सयाचना दिगुदु वज्र क्रिएसन प्रालियन हेबया नेवालय दिने वैगु जिगु एसएमएस ज्याजो थो ज्याजो वापति कन शनिबार शनिलया खुट्टाती ताइले निसेन हेता ताइले तक वैगु ज्याजो ख थो ज्याजोले चिप्पिन्सा छिप्पिनिगु सुना थथिति पासा पिनिगु भिजा बुद्धि इहि पा दया भिन्तुना देछाना दिफै अथेहे छिप्पिन्सा वेक पिनिगु भी उसाया कामना यासे वेक पिनिगु नीति बाबा लागु नेवा मेना देछाना दिफै उकिया लागि जिगु मेलिङ एड्रेस दु जिगु एसएमएस nepa@gmail.com jigusmsnepa@gmail.com अथेहे मोबाइल नम्बर दु 9741736906 हाकना छक 9741736906 चिनेवा तेगु खुगु नख वो खुगु चख त दु अथेहे तिथि जात्रा त नदु प्रत्येक नख चख त ऋतु अनुसार हे लाइगु जुल थौकने या ऋतु धयगु शरद ऋतु ख शरद ऋतु दिने लाइगु नख चख त मध्ये मोहनी नख वसन्ती नख नख मोनी नख बले मालश्री धुन न्याकी धाजा सन्ती नख बले थानश्री धुन न्याका नख झझ थाकी नेपाल सम्बत अनुसार सोन्ती नख कौलागा त्रयोदशी निसी सुरुजी खास भाषा सोन्ती नख या त तिहार नाप दीपावली न धागुया सोन्ती नख न्यानु तक हनिगु नख ख सोन्ती नख या त यम अर्थात कालपञ्चक न धागुया थापाङ्गु दि अर्थात भिग को पूजाया दि ख को कालद्य यमराजा बाहाधका न धाई को न छुना बाम लागु सन्देश मनुते त बिधयागु विश्वास तु अथेहे को पूजाया त काल या त ट्याका वो म झंगा या त पूजागु निना धाई तो दि खुनु को या त सासागु नका कोयागु पूजायै थाजागु हे सन्ति नखाया बारे जानकारी बिगुला दहेदनी आहाकन पागु जुगुदु मेगु छपु मेसुएगु सयादि सन्थो मी
तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्या चिची बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले हिनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमङ्का दिमते नेवाला Tetaska hini pusi conggu medunga hakana sakalas kustu cipinsa saya cena dikudu jigu SMS jajo thau th jigu SMS jajo le sonti nakaya bare cipinta जानकारी ब्याचना कुदु अथे हे को पुजाया दिखुनु मास्टर जगत सुन्दर मल्लयन बुढीलाई मास्टर जगत सुन्दर मल्ल नेपाल भाषा जगते पेंग थाय मध्ये छग था ख वेक मातृभाषा उत्थान याना दिम छमन हेलुवाना ख थगु मातृभाषा हे बोनेगु सेनिगु या माधायागु वेकाय थारना दु अथे जुगुली वेकाय नामे जगत सुन्दर बोनेगु थिथका ये छगु बोनेगु थिन सञ्चालन यागु जुल अथे हे वठाय त जगत सुन्दर मार्ग लख तीर्थ रका मसिकी निनु यदि अर्थात थौ खिचा पूजा ख खिचा काल ड्य यमराज या बाहा थाई रासा भैल दया प्रतीक न थाई खिचा काल खनि म पशु जुगुली थोदी खुनु खिचा पूजा यैगु ख खिचा मनुतेगु वफादार पासा थका मसिकी म छम छेया रक्षक न ख थोदी खुनु खिचाय त सासा गुन्नका हिफो स्वामाको ख्याका खिचायागु पूजाए थाथे खिचाया त पूजागु विश्वव्यापक जुगुली सन् 2016 साले मेक्सिको या झगु पशु पिनिगु लागि अधिकारी जुइगु झगु पूजान थाथे याना हे थोदी खुनु हानेगु या त सुन यदि अर्थात कने नेपाल सम्बत छिन्छ सओ पिदया अन्तिम दिन ख थोदी या त लक्ष्मी पूजा या दि थाई खास भाषा लक्ष्मी पूजा या दि या त गाई तिहार न थ्यागु या थोदी खुनु जनै पुनिया दि खुनु हेगु जनी चाना सायन हिप्यने जिगु चलन्तु थाथे या त थासा सायन हिप्य जना स्वर्गे ठेनी धयागु विश्वास दु अथे हे थोदी खुनु सुचुकु चुयाना छेया मु ढाखा निछे सेउजा बठिला मण्ड देका ढुकुटी ठंक ड्यसाला हया पूजायै लक्ष्मी दया पूजाना प नुगु टुफी ख टेप अले हासायागु न पूजायै पेनुया दि अर्थात सोमबार महबुजाया दि ख थोदी खुनु निसे नुगु द अर्थात नेपाल सम्बतिया द नेथनी नेपाल सम्बतिया सुरुवात जुजु राघव देव्य पाल्या निसे जुगु जुसान यको संघर्ष लिपा नेपाल सरकार र राष्ट्र सम्बते दुठ्याका दिगु ख संकटर शाखा दयाम थम महाजना नेपामी तेगु ऋण पुगु लसता नुगु दि सुरुवात जुल धका थोदी खुनु भिन्टुना र्याली वनिगु चलन्दु अथे हेथो दिखुनु म पूजा न यही भेजोरे या नाम ह यागु पूजा या न्ह मण्ड देकी बेले दक्षिपे नापा सेउचा बठिला नील हायाना गुकिया त ल मण्ड देकी गुथाई अरे अनलिपा पोटा इला मण्ड देकी गु यही अले बिचेला क चिक मण्ड देकी अथे हे छासी कथा आखे पुआ हाकु मै हाकु मुस्या इत्यादि तया मण्ड देकी बले जव खवे निपा अप मण्ड देके मा अथे हे मण्ड न्हने थिथि कथाया सिजन अनुसार या फलफुल तन हेचकी तर मदेक मगागु तसी स्याङ्गुली सखोसी व नखोसी ख अनालिपा भे नेच्याका हामा निसे छसी कथाकया म पूजायै थाथेयाना थुम पूजाना सिरेकी न्यानु या दिन किजा पूजाया दिन ख थोदी बले थकी जाया ता आयु या नीति पूजै अथे हे थोदी बले थकी जाया त कालपा खे रक्षाया त ग्वेसा को खाका खे सग बिया भेनेच्याका थकी जाया गु पूजायै किजाया कपायस न हुया मौतले ग्वेसा सुना मौतले थकी जाया आयु न फिनाउनी मखु धयागु विश्वास दु अथे हे थोदी खुनु थ तहके किजाबी मरु पिन्छ नु पुखोया बालगोपालेश्वर दया था वना पूजायागु न जलन्दु आहाकन पाजुगुदु मेगु छपु मेया दिपाक्यागु सयादिस थुन्हे पुसे जंगु मे तारा एसएमएस या तरहासा लोमंगा दिमते सयादिस थोमी
तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु ने नेवा ख्या ठिठी बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले हिनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमङ्का दिमते नेवाला Tutasका he bala songu medunga hakana chakalas kustu chipinsa saya chona digudu Jigu SMS jazo thojazo wapatika saniwa sanilaya khuta ti taile nisi theta taile tako weiku jazo kha thojazole chipinsa chipiniku suna thatithi pasapiniku bhija budi napa ihi padaya bhintuna dechana difai ate he weka piniku bhi usaya kamana yana difai Napa wake up in he niti mina desana difai ukia lagi jigu mailing address ka jigu sms nepa@gmail.com jigusmsnepa@gmail.com ate he mobile number do 9741736906 9741736906 Sunti nakhanyanu din taka haniku jusana newate sa khunu ya din khunu बिहा छेदुङकुमा म्यामस्ते त सता लक्षिन्द्य भापिया लक्ष्मीद्यया प्रसाद नकेको चलन्दु सुन्ति नख छगु चख दुने लासान बिहा पिण्ड सता भेनकेको चलन्दु ठोला जुल ठोला अर्थात महिना दुने लागु झिगु छ छ धागु नख सुन्ति नखाया बारे खला बला थथे हे छिपिनि गुन छुन जानकारी दुसा झिदम मेलियाना दिस अथे हे छिना पसा पुतया दिस एसएमएस यातना लोमंका दिमते Jigu mailing address do jigusmsnepa@gmail.com jigusmsnepa@gmail.com ate he mobile number do 9741736906 9741736906 thauda thoja joya i phidungku gudu meguwale hakna wegu bachan tasen thau ya ta ujam bia disa Jigu संस्कृति या त मतिना याना दिसा अथे हे साकसिता शेनिका नेता टिबा ब्यादिसा सोन्ति नखा वन्हुगुद छिन्छसाओ पि छदा या लस्ता दुनु कला निसे यको भिन्तिना देछना जना सोन्ति नखा सुरक्षित जिया झझर ह्याक हना दिसा अथे हे त चोगुलवे पाखे तापाक्क जना दिसा छिपिनीको प्रत्येक दिन भिजिमा मंगलजीमा मेगुवाले हाकना वेगु बचा तया जना थौयाता बा सुबा जेमा भा जिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु ने नेवा ख्या ठिठी बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले हिनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमङ्का दिमते नेवाला